निंकन ट्रॉक्सके ब्रापा जदी कामृत महोत्सव कैंपेनिंग हर घर तिरंगा पोजेमेक जिरी किंदिंग along the bike patching ponsira dapan awareness ke wan central government atoiting pening ding ट्रॉक्सके ब्रापा जदी कामृत महोत्सव lapen हर घर तिरंगा po awareness pai che kuni pai ke parni hum phokep se bike patching ponse जिरी किंदिंग hawar tasing umplung an hawar damsi bike rally pedapon bangso तिरंगा यात्रा long जिरी किंदिंग hawar penan ke thik ding tumta chetong dunsi BJMI Pu Akarkro Town Committee Chairman Singh Terang Jirikinding Lim Chairman Robin Hansa Jirikinding BPSC Chairman Prophet Tiso Sakti Kendra Jirikinding Pendilip Sharma Chetong Don se bike railing Samjin Min Pachun Pon Akarkro la pen Singh Terang alang tum kaning je pon alam la puen lo Pon mane harga tiranga plus program TV benda series kan kido YouTube program bi pon stame la so anom celebrate tin bustame pipon bom la pen dak jirging lens pen tapi pon bom la pen non nili tum dak politically party mondol hoy pen non pini 15,000 so se la so national flag ang lepon policy pini non la so program jo det pen la so aprek adon tin ke ron poni fansin nil tum tisik pon lo apen so program pini Azadi Amrit Abhiyan shop pula so 75 nikan trok sikera po ke pleng asu aning ciparong asu bike rally along nilutum Jirgeneng town committee pen nine amreng BJMI mondol latum phanta churore one alang litum la centrally pen kisik pon ada pen direction kipia teng pen district tumbang dak mondol nang pali lo la so mondol pen atum aso duty ka chiklem pon nili hin lalang tum phan churore te one isi allegation hin pen ke dia along on pelang bonstame government kisik tang pon tenar ke pu bang bote non মানে জরপন বমলো স্তামে লক্ষকেপ জরপন বমলো বুবেনে নীলি তুমলং পেনন মার্কে বিটালং পরে লাল তুমপন কেলং পন দস গুনা পেননে সিনে স্তামে নীল তুলং পেন ke kelong pon belang so nang le tunon la kironji pu la bangso alama kironji pu nang le tumaki jo ben tung kiron punji ma rada pan bate dor pen mon amat ke lens pen jitu mane ke pipon society pen pipon la bang ke government ke tik tang pon la so aron pen simu penal tum ki pupon cleaner ke pula so aron pen sinal tum man pipon to ki jo pen mon ma ke di tum pen ke betang long gela pini na la bangso campaign kuna na long tum dami nil tum kidam ka ci sik pon mu pen ke wang ke ta senga rong pen si bang cheng lo non dak jir kindeng town nang le alo la pen non puthot nili tum dak pen kilometer hok aja ke ding da umplung parong an hodakan si dai pan tum sik pon tapi nil tum so ke dam bang si ka sik pon do jen ningkan pining pen ningkan trok sikera phoan lo nil tum hem India country lo areng elok pen ki jok hala so ki jok along pen nil tum so dak ko alo ne tuar ka hino la so non nil tum ang bom tuar long sita men non nil tum la BJP government atum kedeng pon keme sena jok tuar ta long pen lo la so tuar kembe ajak sinon dam ponik bom lo la sila so ajipe tai fansi nil tum la jirgindeng mondol BJMI mondol committee pen alang le tum bela so program thik ponik lo la sila am sinil tum dam ponik cheng sinili tarbialo tunas council long kedo man kedo kai sapi red rang pi kan tame churore ne alang li le tum phan adu kawe amul long samena cerap lu pon lang phan la tum news channel la tum samena li yur na pin ka churo pajirik lo la pen pinine tum ba badrili ke dam i abang lah lo pining il tum ba det pi ningkan trok skera fok itok aso farmasi nil tum la ini tirangga jatra pu nil tum han central pen same si aku pipon lo nil tum dak amreng BJMI mondol pen same la so abang nil tum masuk pon la bangso nang tu campaign dam pon nang dam nil tum jirkendeng tu daseng dam lo la pen non aku puthot jirendeng tu rongceng tong kilian pali la arong tin tong pali ko mas jadi tum arong tin pali ban istiqlal sa na rum la bangso campaign dam har ghar tiranga pula bangso lam the no sedam lo la senang le tum rara ron padupon ma rara chom pam pini bangke nutum tirangga jatra pu farmasi dam chot lasin nutum BJMI pem same har ghar tirangga farmasi nutum awareness ke pon Keroni pension joy killing loti kimi news kar biang
Kalani alang ro elong inut pangthek tik tarlo choki thitang arpum kelong pon. Chokela police station ke parlo. Hirhiri podem along rong pen kelo kilometer bagadim along. Inut pangthek tik tarlo choki thitang arpum kelong pon. Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ka parlo. Chokela police station men kelo kilometer trokadim. Hirhiri kalani alang ro elong. Arlo choki thitang arpum kelong pon. Chokela police station o si Jogeshwar Chandra Deka pen. Arona tang pen chipari deng pon lo. Chokela UD case 03/2022 a case si Pawan Ponlo Posi si Deka pen nang pachini don. Klarda ke pen up si postmortem pon eta phisi Klarda pen chini pon po puta thandon. Lapen osi Deka pen nang than pachini don atengke inu 3 me adiwasi arloso nini aprang pen si kiti puta nang than pachini don. Nonanta ahem chini nelang ahem marit ahem asong thang ta chini pon pelang puta nang thandon. Lapen isi ningdok meme bangke Chokela long ambulance service ka via jok bharagari si mena tangka pen si ke pon ke wanang lo. Lapen penap de puta poni nang lang puta si Deka pen nang than pachini don. Lapen lang pen kelo krim tarinya nandak nitum si kirung ke pon ke wanang puta o si Deka pen nang than pachini don. ঘটিছেবিলাক কেনেকৈ ঘটনা ঘটিছে এইটো আজি মানে মোটামুটি 12:30মান বজাত আমাৰ এটা ফোন আহিলে যে কালিয়নী নদী মানে 2 নং হিৰহিৰি গাঁৱৰ বেক চাইডে কালিয়নী নদীত এটা আনআইডেণ্টিফাইড ফিমেল ডেড বডি মানে নদীৰ পাৰত লাগি আছে। আপুনি জানামতে কি জাতিৰ হয় এইটো ধৰিব নোৱাৰি কি জাতীয় হয় মানে যতটো তাত কোৱা শুনিছোঁ মানুহবিলাকে তো বাগানীয়া আদিবাসী হ'ব বয়স প্ৰায় 40 বছৰমান হ'ব আৰু ইতিমধ্যে মই তাত গৈ ঘটনাস্থলীত গৈ মৃতদেহটো খুব কষ্ট কৰি উঠাইছোঁ পানীৰ পৰা প্ৰায় 5 ফুটমান ওপৰলৈ উঠাব লগা হৈছে জংঘল জেগা বহুত দূৰ যাব লগা হৈছে পানীৰ ওপৰৰ পৰা আৰু দুজন মানুহ মোক সহায় কৰিছে আনি মৃতদেহটো ভাৰ বান্ধি আনিছোঁ আমি নিজে দুজন মানুহৰ সৈতে আনি 2 নং হিৰহিৰি গাঁৱতে ৰাখি আমাক মই অলৰেডি ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষক মই জনোৱাৰ পিছত মই আমাৰ SDO চিভিল বোকাজানত জনালোঁ তেওঁ লগে লগে মানে মেজিষ্ট্ৰেট পঠাই দিছে মেজিষ্ট্ৰেটে নিৰ্দেশ হৈছে তাৰপিছত 72 ঘণ্টাৰ কাৰণে আমি এতিয়া হেৰি মৰগত ৰাখিম পেয়াৰ দিয়া হ'ব কাইলৈ আৰু মৃতদেহটো আজি মানে ৰাতি বহুত হোৱাত এতিয়া আনি মৃতদেহ মই থানাতে ৰাখিছোঁ অহা কাইলৈ যাৱতীয় কৰণীয় কাৰ্যকলাপ পোষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে অহা কাইলৈ ডিফু মেডিকেল কলেজলৈ পঠাম বাকী 72 ঘণ্টাৰ কাৰণে মৃতদেহটো তাতে ৰখা হ'ব আৰু অল আছাম OC IC সকলোলৈ মেছেজ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে। তো বৰ্তমান কাৰণেতো সুচাইড হৈছে নে কোনো মাৰা নাই নাই তেনেকুৱা আমি একো হেৰি দেখা নাই তেনেকুৱা একো দেখা নাই এইটো পোষ্টমৰ্টেমে ক'ব। থ্যাংক ইউ। Chokela pen Philip Tiso Loti Kimi News Karbi Anglong.